Karbi Anglong arlo prek je kaching thora dim lipute di phupen dong kam hello bonta isi ke mang humi me alama bangke di phuarong supi pen kachi koinot hemari berong lapen men rong hangarong along piniar nian ta kaching thora tomon ke jabdam de det ke mang humi me alang lang ik thala bangso arjan Karbi Anglong hempi di phurong supi pen kachi koinot arong kedam atobar ahok Karbi Anglong hempi di phurong supi pen kache koinot mate di phutan pen kilometer phi an ka hilo arong hemari bela pen men rong hangarong along piniar nian ta BJP ra sarkar pen thangnat kaching thura sayamo kedeng pon abila pinpur pon melabang sorong piningan ningkan troke barta plengtang monta rong supi pen rongan kedam jetwar inghan langbung pen si kai kia porta cheleng nang bomla Lancho ta kalisi mesen kichuna lang kawe pen chenglok sarkar pen thangnat kaching thur kedeng ponabe laso teng lipute pai pateng kachenek asonsi manrong bejenga por hud loge charli mumar to me thang loge charli hem kedam ji phananta thedunga kisungdo la pen kisu kiun e por hud se kelang hem ke ponji phanta thedunga kisungdo Karbi Anglong Autonomous Council serang hoi long ki khibo matung Karbi Anglong tame chingthur dun olopusi mai meeting along lam thejai pon Sitame piniar nian Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat kaching thura mu kilong dun de pinarong tame do olang Kedam tang apor hemari berong lapen men rong hangarong arata tum chelangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangalong chuning ridamsi kuti phora lak kep societang ka pen tuwar kaselam ji aphan long i sompon lo Bondala bangso tuwar harilar basti an selam pen kangton pon kogajok hadagarong arata tum ningkang samse chepaklang pon la sinili tum ke jo e kisun e ke chipon ponoma usumar phan iskur ke thon ke wan pononta ni tum kosto pik pik sung pik kan alo ne arni arve pe ke dam nang nam pe kang chir kalang it pen tuwale misena son ne gari motor ta ekdom dam phun ko tuwar pe na jok mai di gari tum tanang dun hai herem ram maja joni to ana ne kisu la sinili to aphan ke ja la tuwar ba prap jing ma jok sarkar ta prap jing tuwar bang nang wan pik the ka sonte pe yalo ni to ka chuni ri bang ke Tuwar kahino jok sode da tuma phanse kachelanga hem ke ponjia por hotame tuwar kahino pen ambulance tame rangwe mumara tum loke charle hem ke dam jia phan kai ke porta kisung kachetong na asi prabjin pen labang so tuwar nang silam pivek thapusi hadagarong rada tum pen chuningwe non keruling bom BJP sarkar tum development pusi alang tum pubom lo CM tame alang pubom lo setame nilu tum town pen kilometer hini bak an ajak tame num puda tuwar nang patang pithe kadalo lakini tum rong men rong la pen himari berong stamen tum ningduk pini ke chapaklan nang ko ni ke chuningri dun manga lalo non keruling bom Dr. Tuliram Ronghang alang le pha chuningri ke lalo je kedam tang 2020 and 27 July acheklo alang tum dak foundation tamelang tum sinang tuwek lo la bakso tuwar nil tumhan napatang pivek nahi pulo la sinil tum ke demand mane tum ke chuningri ke lalo Labangso hawar papi hublang pu APHL CMI pujai kathar birta longsi therini phai thom ke brai siarni ari sang ho tum pen khomri pe dodam lo Labangso hawar long mesen kijun alang kawe pen kai kia por lang chiphu kijun pensi chipangreng ilo Taswajok asona kesu sitame kilonga phai do piglo pusi jai kathar pen pherang ke thengnu ningjepon এতিয়া এই ৰাস্তাটো আজি বৰষুণ নাই কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহিব পাৰিলোঁ কিন্তু বৰষুণ হ'লে এইটো টটেলি বোকা হয় ৰোগী মানুহক লৈ যাবলৈ গাড়ী অটো ৰিক্সা বা এম্বুলেন্স হ'লেও যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানুহবিলাক কেৰি কৰি পেলাই লৈ যোৱা হয় কেতিয়াবা ৰাস্তাতে ৰোগীটো মৰি যায় এনেকুৱা অৱস্থা আৰু ইয়াত হেল্থ ফেচিলিটি আমি কতো নেদেখিলোঁ এই মাত্ৰ বাচ্চা এই জন্ম হৈছিল কিন্তু তাক একো ঔষধ দিব পৰা নাই দুখীয়া ঔষধ কিনিবলৈ তেওঁলোকৰ শক্তি নাই ঘৰটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো ঘৰ বুলিও নহয় News report Karbi Anglong Live